Ekusengwenya bangishiyene emathwini la maye angiboni ukuthi ngiliphi lelingakahle. If you are dumb, you can't solve this problem. Leli lingakadli ngileli lambile, leli lambile ngileli lingakadli. Lento injalo nje. Wena mani Ngwenya ulibele mani. Ungamvula njani umuntu ubone ukuthi ngimule odlile? Hayi nesilungu sakho esibolile. Simple wena Mhlongo. Thatha abantwana ubamikise esibhedlela ubatshele ukuthi awuboni ukuthi ngimuphi lodlile. Babe ndi-operation so that utobona ukuthi ngimuphi lo ungakadli ngimuphi lodlile. Sekele wena mkhaba wakho lo extra ngathi utongihafulela. Mhlongo uyangeya. What you are doing is spiritual bullying. Kuthiwa physical bullying, hayi spiritual bullying. Ekusengwenya ngiva bathi kuthatha tini etinganabungoti ngala nami ngifuna kuyothatha ekuse. Hawu Mhlongo, kunetinto letinganabungoti anisitsheli. Ubongiphathela phela nami. Akuphathelwana lento kudzinga ube nemandla ucine ube yindoda. Welipalishi lamlonyeni. Hawu Mhlongo, mawubona mina ubona mpatini ukuthi ungazusho ukuthi kudzinga ube yindvodza. Nami ngiyindvodza nginemandla and ngiyakhona kuphakamisa tinto. Yini ledzinga amandla lamangaka futhi? Ngoba mina angidli lipalishi. Dokotela wathi ngibodla tinto letikhala kahle. Ngwenya lengikhuluma ngako kuthwala. Hayi Mhlongo, ngiyinzabude engathi kuthwala tinto letilikhulu ngoba ngingathatha libhara lasibiya lapha ngilayishe ngalo noma ngihambe ngiyoboleka imoto yadlamini ngilayishe kuyo le hamba ikhwehlele yonke indlela ngathi kumbine TB. Ngisho kuthwala lokho Big Zulu lokwetinyoka. Ha ngamane siyekile kwakha it's enough ngekuthi udliwe inyoka Monday to February. Ngamane siyekile ha. Hayi sekuyafana lento kutawuthi kancane akunothi kakhulu. Baba ungabe ukuthemba lokho ukuthi atitshela ukuthi kutawuthi kancane kusuke kuthi kakhulu kwento engathi kufuna ukuchitha taste. Umane uyala nje wena Ngwenya le nyoka ifuna labantu njengawe labanetibuntu letikhulu.